koliko je teško danas biti Ceca Ražnatović, s obzirom na to da imaš ogromnu popularnost, veliki broj fanova, svi žele da te vide, da te dodirnu, da dođu do tebe, a to je gotovo nedostižno. Jer svi imamo želje i ako dovoljno težiš, možeš da to dostigneš, ali ti si jednostavno neuhvatljiva. Pa dobro, kao što sam i dosad govorila, svaka profesija ima i pozitivnu i negativnu stranu, ili ti prednosti ili mane. Jednostavno čovek mora da zna šta želi, i ako to iskreno želi i to izabere kao svoj put, mora neke stvari da prihvati. Kada ste me pitali da li je teško biti Ceca Ražnatović, moje ime je znalo da privlači i neke negativne stvari koje su mi se dešavale u životu, jer kako čovek raste, tako stiče i mnogo ljudi koji su prijatelji, ali i dosta ljudi koji nisu baš lepo raspoloženi prema vama ili ti prema meni, ali mislim da sam do sada znala da se izborim sa tim. Skratila bih priču jednostavnom rečenicom: da, meni je lepo u koži Ceca Ražnatović.